La indicación xeográfica protegida Pataca de Galicia ha cerrado con un balance moi positivo su campaña nacional de promoción. Esta campaña naceu cun obxectivo moi claro. O obxectivo foi incrementar a visibilidade da ISP Pataca de Galicia, da pataca certificada, e axudar a que o consumidor final nos recoñeza e nos identifique no momento da compra. La iniciativa, que se desarrolló entre diciembre y abril, no solo ha logrado consolidar el sello de calidad del tubérculo gallego en todo el país, sino que se ha despedido por todo lo alto, registrando casi 1 millón de impactos digitales y premiando la fidelidad de los consumidores con experiencias turísticas. 43,2 foron participantes de fora de Galicia, co cual nos demostra que a pataca de Galicia, a capacidade que ten a pataca de Galicia para chegar aos consumidores de outras zoas, sobre todo de fora de Galicia. Outra cousa que nos sorprendeu tamén moito foron as provincias nas que máis se participou. Aquí en Galicia, a provincia con máis participantes foi a provincia da Coruña. Despois, Ourense, tamén houve moita participación, e logo Madrid e Barcelona, de fora de Galicia, foi onde máis participantes tiveron. Co cual, nós entendemos de que esta campaña, e repito, que sí cumpliu os obxectivos. La ISP ya trabaja en la estrategia para la temporada 2026-2027. Los esfuerzos se centrarán en reforzar la presencia del producto certificado directamente en los puntos de venta, que es donde el consumidor toma la decisión final de compra. El broche de oro fue el sorteo oficial de la campaña. Aquellos consumidores que compraron pataca de Galicia certificada durante estos meses y registraron su ticket optaron a 3 experiencias turísticas en la Ribeira Sacra, un premio que vincula directamente la excelencia gastronómica con su atractivo turístico.